Muri ino video tugarutse ku bakinnyi 10 b'umupira w'amaguru bafite abagore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tugiye ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukinnyi ufite umugore mwiza cyane kurusha abandi. We nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye kandi usobanukirwe abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite abagore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tuguhaye ikaze. Reka dutangire ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umukinnyi witwa Nsengimana Faustin, akaba afite umugore witwa Bayisenga Daniella. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wamenyekanye by'umwihariko mu Rwanda. Yagiye akinira amakipe atandukanye twavuga nka Rayon Sports, Police FC ndetse na APR FC. Uyu yasezeranye n'uyu mugore witwa Daniella Bayisenga ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11, 2019. Basezerana imbere y'Imana. Urumva yuko uyu Nsengimana Faustin nk'uko uri kubibona afite umugore mwiza witwa Daniella Bayisenga. Akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa 10. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9 aho tuhasanga uwitwa Irambona Eric, benshi tumuzi ku izina rya Gisa. Akaba afite umugore witwa Mugeni Olive. Nk'uko uri kubibona urabona ko uyu mugore ari mwiza, bikaba byatumye uyu Eric Irambona tuzi ku izina rya Gisa agaragara kuri umwanya wa 9. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane waje no gukina mu makipe atandukanye twavuga nka Kiyovu Sport ndetse no muri Rayon Sport. Urumva yuko ari umukinnyi ukomeye cyane. Gusa yaje gusezera umupira w'amaguru muri 2019. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8 aho tuhasanga umukinnyi witwa Nsengimana Dani. Akaba afite umugore witwa Niwengabire Francine. Nk'uko uri kubibona ubona ko uyu mugore ari mwiza, bikaba byatumye uyu Nsengimana Dani agaragara kuri uwo mwanya wa 8. Baje gusezerana mu mwaka wa 2024. Uyu Nsengimana Dani yakinnye mu makipe akomeye cyane mu Rwanda twavuga nka Police FC, APR FC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi muri 2016. Urumva yuko ari umukinnyi ukomeye cyane, kumwe mu bakunzwe cyane, gusa we akaza guhitamo Niwengabire Francine akamubera umufasha. Bikaba byatumye uyu Nsengimana Dani agaragara kuri uwo mwanya wa 8 w'abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite abagore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7 aho tuhasanga umukinnyi witwa Rutanga Eric, benshi bazi nka Kamoteri Eric. Urumva yuko uyu mukinnyi akomeye cyane, akaba afite umufasha we witwa Shemusi Umunyana. Urumva yuko uno mugore ari mwiza cyane, nawe nk'uko uri kubibona nta mpamvu yo gushidikanya cyangwa se kutemera ko uyu Rutanga Eric yagaragara kuri umwanya wa 7 w'abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite abagore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu Rutanga Eric yakinnye mu makipe akomeye cyane twavuga nka APR FC, Rayon Sport ndetse n'andi makipe atandukanye. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa 7. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6 aho tuhasanga umukinnyi ukomeye cyane witwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Akaba afite umugore witwa Uwase Claudine. Urumva yuko n'umugore ari mwiza cyane bitewe no kuri kumubona, nawe ushobora kubyemera ko yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 6. Uyu kandi akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wakinnye muri APR FC ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu afite umugore witwa Uwase Claudine nk'uko uri kubibona, nawe akaba ari umusiporutifu aho akina cricket. Urumva yuko aba bombi ari abakinnyi bakomeye cyane, bikaba byatumye uyu Imanishimwe Emmanuel Mangwende agaragara kuri umwanya wa 6. Tudatinze tugiye muri top 5 cyangwa se muri 5 ba mbere. Gusa mbere ko tubagiraho ngira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ufungure inzogera kuri umuntu wacu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 5 aho tuhasanga umukinnyi witwa Biramahire Abed. Akaba afite umugore witwa Kagame Vanessa. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wagiye ukina mu makipe atandukanye twavuga nka Police FC ndetse na APR FC. Uyu Abed Biramahire akaba afite umufasha witwa Kagame Vanessa mwiza cyane nk'uko uri kubibona. Nawe ukaba ushobora kwemera ko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa 5 w'abakinnyi bafite abagore beza cyane mu Rwanda kurusha abandi. Ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi witwa Mugisha Gilbert.
akaba afite umugore we witwa Mpinganzima Josephine. Nk'uko uri kubibona uyu mugore ni mwiza cyane, bigatuma nawe ushobora kwemera yuko yagaragara kuri uwo mwanya wa kane. Uyu Mugisha Gilbert ni umukinnyi ukomeye cyane, wagiye ukina mu makipe atandukanye twavuga nka APR FC ndetse na Rayon Sport. Uyu yamenyekanye cyane hamwe n'umukunzi we Josephine, aho ku itariki 30 Nzeri 2024 haje gukwirakwira amafoto ku mbuga nkoranyambaga aho yamwambikaga impeta amusaba ko yamubera umufasha. Baje gukora ubukwe ku itariki 25 Ukwakira 2024. Nk'uko uri kubibona urabona ko Mpinganzima Josephine ari umugore mwiza cyane, bikaba byatumye uyu Mugisha Gilbert agaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite abagore beza cyane kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga uwitwa Byiringiro League, akaba yarabaye rutahizamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi muri 2021, akaba afite umufasha we witwa Uwase Kelly. Nk'uko uri kubibona Uwase Kelly ni umugore mwiza cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Byiringiro yagaragara kuri uwo mwanya wa gatatu w'abakinnyi bafite abagore beza cyane kurusha abandi. Uyu kandi yagiye akina no mu yandi makipe atandukanye. Uyu Uwase Kelly agaragara nk'umugore mwiza, bikaba byatumye Byiringiro agaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga umukinnyi witwa Kimenyi Yves, akaba afite umugore witwa Muyango Claudine, nawe uri icyamamare cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu Kimenyi Yves yakiniye amakipe atandukanye twavuga nka Rayon Sport ndetse na APR FC, akaba yabaye umuzamu ukomeye cyane. Gusa yaje gutandukana n'umugore witwa Muyango Claudine, batandukana bafite umwana umwe. Bikaba byatumye Kimenyi Yves agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri w'abakinnyi bafite abagore beza cyane kurusha abandi, nubwo yaje gutandukana n'umufasha we Muyango Claudine. Tudatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza hari uwuhe mukinnyi? Gusa mbere y'uko tumugeraho, makinga sure ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukinnyi witwa Mukunzi Yannick, akaba afite umugore witwa Iribagiza Joy, basezeranye 2018. Uyu Mukunzi Yannick ni umukinnyi ukomeye cyane kandi ukaba umwe mu bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu Mukunzi Yannick yakiniye mu makipe akomeye cyane mu Rwanda, twavuga nk'ikipe y'igihugu Amavubi, APR FC ndetse na Rayon Sport. Uyu ndetse n'umufasha we Iribagiza Joy bakaba bibera muri Canada, aho bafite n'abana bagera kuri 2. Urumva yuko uyu Mukunzi Yannick ubona ko afite umugore mwiza Iribagiza Joy, ko nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Wowe uraza kutubwira uwo utagaragaye muri top 10 yagombaga kugaragaramo, ndetse utubwire n'uwagombaga kuba uwa mbere mu gihe wowe watekerezaga cyangwa se wari wizeye atari we. Yaba yagaragaye muri top 10 cyangwa se atayigaragayemo, umutubwire muri comment uwagombaga kuba uwa mbere. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nawe utaha mu yindi video nziza tuzagukorera. Niba ariyo wifuza tubwire muri comment.